Biyag ti tao. Masigugak ri. Ha? Kasta ka di? Oh, pinaragsak na kiti daytang imbaga memen eh. At danton anak ta. Ri, Oh, abe kasla naliday ka man. Saan ka kadi naragsak? Taad danton anak ta. saan man naragsakak. Iso na lang ta nagsigugak kun adita pa'y nagkalaysa. Sana problema dayta. Ikasara kamot kat emen eh. Ay-ayaten ka. Di ka mabali na baybayan. Umuawag ti boss ko. Mabitla nga. Sumbatak tawag ko. Ang mga nun napatagti bagana. May destino kiti sa bala lugar, mama. Anya? Nagpamiting ti boss ko iti kalman, mama. Kat dito ti may saan nagmimitingan mi. Awan ka nung amin ti sa bala busgan na. No di siyak lang. Kat adakan ka day taa, iho. No anya ti ammo mapagsaya atam. Aramidam. Mama. Adagami bagak. Anya day ta? Ni Emily. Apay dyan nobyam? Mama, masikugan. Kastaya? Anya pa lang aruter aramidan yung ay. Agkasar kayon Wen, mama. Pagsasaritaan tayong tunti may papaniti day tabanag. Nalawag nga rudan ti saritaan abalayan. Inton kanikadwa bulan ti kalaysa dagiti ubing. Huwag abalayan. Isumag ti kaya nagitubeng. Sa bagay, saan pa yamadlaw ti sikog ni Emily ti day tabulan abalayan? Di oray man madlawan, awan dakas na abalayan. Tinapatag, agkasanta kidain. Wan batkit di abalayan. May kawa ka. Sa balitan, ti kakaduwak dito opisina. May ruwamang tungod la siguro. May pasig kung tungod lang ti bagay katagitipada ka empleyado dito eh. Ne, pangal daw magaya man. May pangalan. Adaw mawag. Ne, baro numero. Sino mo tatay ito eh? Hello? Hello, di ka di Rayda ito eh? Wan, ma'am. Sino da ka di? Ay, ni Belinda ito eh. Tilan lady dito pagkababa nga mabalay. Apay ka di, ma'am? Nalipatan ti tulbag iti ayan ti doorknob ti ridaw mo. Amang nasapsapulam. Ha? Nakasta? Jack na ikat ita yung tulbag ko. Oo na yan. Nalipatak mo ten. Thank you, ma'am. Nakitam. Okay. Dagasam to dito'y balay no agawid ka. Bye. Well, ma'am, thank you. Agyaman ako na yan. Oo, nailakid din. Naimbaglakid dito tilandletit nakakita. Kasanan, nadanakastra kiti pagababangak. Oh, naimbaglakid din. Hello, Ray. Kumusta kan? Hello, Emily. Okay lang dito eh. Siga, kumusta ka? Kumusta tisikog mo? Kastoy, medyo marigatan ak nga aginaw. Iso ang naglayluak ba si titi pa nagisuro kiti online? Wen, di ko nagbambanog ha? Tapno nasalun at kayo itanak ta. Wan, Ray. Diyak unay makapangan. Napili ak ngamin iti makan. Man-man no ti may paunag ko. Ala, aganos ka, Wen? Talaga kasta siguro. Paset ti panaginaw ti kasta. Kaano kang agawid? Kunam nga agawid kay di last week. Saan ka mo't natuloy? Wen nga ron. Ado ti pakakumikumak dito. Kailiw kan. Saan ka kadipay nga agliv kat umadanin ti kalay sata? Wen nga ron. Nga manabay
Kita no kasano ang may remedyo dayta. Ala, kasapulan nga aglive kan. Tapno maisaganan dagiti rumba nga maisagana. Uwan, sige. Kita to, Emily. Okay, sige nga Ruden. Tadapay aramid, ha? Bye. Bye. Apay nga takas di ti imbagana. Anya ti mas priority na. Ti trabaho na. Wano ti umadanin akalay sami. Nasaya tanagawid kan, Ray. Awan pa'y naisagana ang maaramat para iti kasaryo ka ni Emily. Jack pa naka-file iti leave ko, mama. Anya, apay ngay. Atrasadon tun ati oras no kasta. Mabalin mo't nga tamtan pa lang ti kasarmi, mama. Anya, apay pa'y laang, Ray. Iti anya arason. Ada problema, mama. Problema? Anya dayta, iho? Ada kamin Beryl. Kaduak ni mama. Agmano mama? Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Sumrag kayo, mama. Rehani. Mama. Sobrektan. Mama, sorry. Nailaw anak. Masikugan ni Beryl. Mama, please. Mawatan da ko, ma. Pakawanan da. Magyaman hakta simurot kayo kanya. Kit napagsasaritaan tayong ti kasarmikin ni Beryl. Sana siyak ti pagkitawam iti pamakawan, Ray. Awan matiyam mo ka nagbasulan ni Emily. Ngano apay anay turad mo tinang isukat kan kwa na. Tidakas na. Mangnamnama ni Emily nga iso ti pakasaram. Adamat gayam sa balin nga ikalaysam. Hirik-rik na ak ni Emily. Numuna kat masikog. Iso ko matirumbang nga ikalaysam. Mama, di ka madanagan. Nasingput-mut lang ni Beryl. Nasingsingput ngam ni Emily. Masya na ka ni Emily. Kasanulangan ti apo ko kan kuha na. Mama, adamot apo ko yukin ni Beryl. Masikugan. Daytangam enta di ka nagpampanunot na imbag, Ray. Diyak kaya't tinaramid mo. Diyak kaya't ti agpamaranggan ka. Talaga ama di tinakam ko, Ray. Kasanulangan ni Emily. Agawid ka nga rod. Tayong kakasarita ni Emily. Makaammo ka nga agpalawag kan ko, na. Mama, tiksak tulatan. Anya, unay kabatan. Kasarita mat iti nasaya at saan at text lang. Tapno may lawlawag mo na imbag ti amin. Mama, awan oras ko. Tiksak tulatan. Makumiku-makuna yan, mama. Ay, anak. Gusto tayo na panagsansangi mo. Manon nga aldaw akasta ka. Ang mga makapadakis iti si kugmo ti kastangal aramida man ako. Tatang, diyak amo no kaano ang makalipatak. Diyak pulos ni namna mga isukat ni Ray iti sa bali. Nagsakit, tatang. Anak ko. Anya nga ron ngay. Di mo mabalay nga ipilit ti bagim ken ko ana. No talaga adi na kan kayat. Lipatom kid din arak. Saan mo aribang asangitan tikas di klase ti tao? Pinangnamnaman na kanalaang iti awan. Diyak amo ti aramidak, tatang. Kasano kami paitan iti sikog ko. Kasano ang makalipatak. Kasano ang makarugiak manan. Pati bagaram ti pakinakam mo anak ko. Patsak akaba ilam dalta. Agkamang ka kiniapo Diyos. Di nakabaybayan anak ko.
Agyaman na kiti dayo. Kasapulan kayo itatatang. Kasapulag ti panangandi ngayo kanya. Iso adid ako mapampanawan. Nakapasngay kan anak ko. Ay na. Wan tatang. Di man laimay ni Ray. Uray para kumalaang iti anak na. Ala, bay amo dere. Sa labale. Ta imay ti inana itay. Oray kas day dinaramin ni Riking ka. Suportado mo lata ti inana kada kayo itanak mo. Saan na nagbaliw ti panakilangin na kada kayo? Nasingpot ni mama kada kami tatang. Ngam ti anak na. Kas jay lakalaka na kankwana ti panangikulasay nan kada kami. Lala, di ka nagsangit anak ko. Di pa mo sa diyang tao. Ala, agpapigsa ka kiting. Tapno makaruwar kayon dito ospital. Anyat pa pananota, Mare. Maturog tan, rabiin. Ay, agbakasyon tayo kumahi probinsya. Kaili ko ni Mama Beryl. Busy ako iti trabaho. Kan busy ka mat, saan ka di? Aglive taan. Uray may sawan o duwala ang aldaw. Masikuranak nga agbiyahe iti adayo. Nakadayon tumat ijay lugaryo. Kahit kano ni Mama makita ti anak ta. Kat, makikita naman no kas dyan video call kayo. Sa balilat tamad ati personal. Agbakasyon tayo kumahani. Maulawak nga agbiyahe kunakmat. Ala, siyak lang arudan tagawid, hani. Anya? Maiturad mo ti pumanaw asanda kami akadwa? Kad di mo mo't kaya ti sumurot kanyak. Inton maminsanan nga agawid ka. Ipakat mo man ang ti kinamamas boy mo ako nak. Beryl, Basta awan ti agawid no kunak. Awan! Hello, anak ko. No kasta? Saan kayo man na makaawid? saan Mama? Busy kami nito sa awak. Kailiw kayo, anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Di yun ka din may sakripisyo, ti oray may sa wanod nga aldaw. Saan nga ro ta mabalin, Mama? Saan nga min ama kalig ta asawa kiti trabaho na? Kat, sigalatan na ti agawid, anak ko. Saan nga ro ta komportable nga agawid? O saan ko akadwa ta asawa, Mama? Ha? Sige tane. At aparamitag, Mama. Baliwan tayo tumanintag sarita. Bye. Bye, anak ko. Ay, anyan. Madipod ng asawa ti anak ko. Kaslaawanan na pulos ti patag ko kankwana. Papayakas jay. Ay na, agyaman nagtaanda kayon. Ay na, tuya po ko kaya. Umay ka man apok. Agubatawan. Mama, agmano ak. Ay nana, kunak kuma. Anya kalakit din aya. Mama, kunamlatan kanyag. Tawan tinagbaliw kanyag, iha. Please, di nagawagan iti nana. Mama, kunamlatan. Takas dapat tisigod nga awag mo kanyak. Saan ka di? Mama, Nakaluto akon. Dito'y kayo na mangal daw iti apo ko, kuwan. Agyaman na, tapinatgam tikid daw ko. Di pa nang ipashare mo iti apo ko dito'y balay. kailiw kayong matngaminan, Mama. Awan ka dwayo? Ay na, sigod mat nga awan iha. Manipod na nga asawa ni Ray. Manmanon nga pakita dito'y balay. Ha? Kinapod no na. Diyak pa'y nakita apulos ti apo ko kadakwada nga gasawa. Anya?
Isu nga, agi amanak, tapinat gamtikid daw ko, balasang ko. Ay, no. Nagpagluntoy apo ko kaya. Ay, na. Nakaaya-ayat. Emily, iha. Ada ko makidawagkan ka, balasang ko. Anya day ta, mama? Mabalin ka di, adito'y kayon balay nga agna, iti apo ko. Anya? Please, si Ishak dito'y balay. Man-mano nga agawid ti anak ko dito'y. Iswa, dito'y kayo kuman nga agna, iti apo ko, ki Emily. Please. Mama, Naminsan la nakitak ti manugang ko. Tadibay pulos nagaw-awid dito'y balay. Ultimo ti apo ko kadakuada. Imot da. ala, bayan nyo. Tapanunuta ka na imbag ti may papan iti dayta. At hakpaya katulunga mamangawawir iti anak mo. Tamabalin mo nga ituloy ti panangisurum iti online balasang ko. Mabayagan nga glatdato makin ka, Emily. Kahit kukumamamuan, no adamot lamang namkin ka wanawan. Daniel, amom nga dan anak ko, ngam apay asyak ti pagdatunam. Saan nga umdas, alapad day ta kanyak? Sige lang, tinakarik na, kitikas to, Emily. Daniel, Ay, ayatan ka, Emily. Nakasagana nga aguray, no kaano nga klulanak. Anak ko, awan makita ka dakas dito dayta. No lakit dita barit nam anapod no ni Daniel king ka. Kan, no ay ayatam mag. Apa kay day na parigatam ti bagay? tatang, kasla mabuti nga kun amakiin nayat manan. Anak, saan ngagpapada dagiti lalaki? Dakilan tabo ko. Aklulom kay day ni Daniel, anak. Madlaw anasing pag. Kay patsig ngagbalin to anaragsak iti sidong na. Tatang, Lalaki din, tatatatang ka pa ilang. Aklulom mo, anak. No kasta, adan kayan ayat ni Emily, kabsat? Huwag kapsat. Inaklunan di agar-aram kang kuwana. Ay na, kamaudyanan na. Nakasapol matlangan iti kasukat ni Ring anak ko. Ah? Uwan, kabsat. Pakaragsakak no atan kayan ayat ni Emily. Tapno maagasan ti pan nakapasakit na agapuanan ti anak ko. Tangamin, diyak kanunungan ti naramid ni Ray ka ni Emily nga anak mo, kabsat. Isoma siya nagunay ka ni Emily. Kan iti apo ko kan kuana. Nala, awatin kayong tiaming kapsat. Talaga siguro asan nga isudat ang kagasa. Emily, bakit? Mapa nakagtrabaho. Di mo baybayan ti anak na, ha? Kinti si Kugbo. Di ka agbambanog, why? wen Daniel, kat agyaman na ka. Ital niya. Itinabuslon nga ayat mo. Ay, nakaragragsakak. Ngamin, impaay na ka ti Diyos kanyak. Kat agyaman nak ta bilang mo kaspudpud no nga anak ti anak ko. No asino dagiti napatagken ka, napatagmaten ka niya. Kasta ti kinapudno, ken kinatalos, ti panagayat ko ken ka, Emily. Sige, tama pa na ko na. Amangan no malatawak iti trabaho. O sige, aganad ka lakay. Di mama ti umawag. Hello, mama? Hello, Emily, iha. Mabalin ka di nga ipasyar mo ti apo ko dito'y balay. Ha? Please,
Kailiw kung ti apukok. Kaya't kung iliw-liwag tila dingit ko. Gapo iti saanin apan ang sarsarong kartiyanak ko kanyak. Tidak pa'y malagi pasarong karanan. Sige mama. Umay kami, itamot laan. Agyaman na agtanda kayo amag iti iliw ko iti anak ko, Emily. Da kayo iti apukok ti pangipapapasag iti nakaro nga iliw ko kani Ray. Iso nga, agyaman ak unay kada kayo. Ay na, agluwa kayo manan, mama. Di kay kadaglad ladingit. Panunutan nyo latan ang makumikumda. Iso asaan da ang makabakasyon. Naimbag ka pa, iha. Kanayon ti panang ipasyar mo iti apukok dito'y balay. Basta da oras ko, hiyag ko ti apo ko yu dito'y balayo, mama. Sana problema dayta. No kayat yo, umiyan kami ita dito'y balayo. Tainton bigat kami nga agawid ka ni baby. Tailiwon nyo anaimbag da apo ko yu. Ha? Agpaiso? Oh, sige man nga rod. Ang imbag no palubusan na kati asawam. Wen, mama. Nasingpot siya asawak. Man nakaawat unay. Mama, patuluyan mi nga rodan. Umay kaming tumanan no maminsan. Sige, Emily. Kataagyaman ak manana. Oh, ape akas ta ti Charyo. Ape akas la maditiik nayo. Wano maladingitan kayo iti ipapanaw min. Kwa, okay aklaang, Emily. Di nakpakadanagan. Medyo maditirik na ak. Nga patsyak. Nga okay to nintun madamdamada ito'y. Mapantayo langan iti doktor, mama. Sanan. Okay aklaan ko nakmat. Di nakpakadanagan. Sigurado kayo? Sige nga rodan ha. Mapan kamin. Oh, talaga maditirik na ka. Tsak maawatan no niya tinasakit kanyak. Nagdagsan tirik nak. Kasla marigatan ak nga gangas. Inakmanlaangan iti silid ko. Kurang la siguro iti inanada ito'y. Inak agid da. Apakas na saan ka baka inanak ka? Pampanunutak ngamin ni mama tatang. Saan nga reply kadagiti chat ko kan. Kuana, saan na naka-online? Anya? Mapan kamin sa ije balayda, tatang. Ay kawan ikuyog mong tapo ka. Tapo agin nilaw damanang. Sige, tatang. Ha? Diyos ko! Mama! Anyat na pasamak ka na kayo! Ha? Ala! Saan matangag ang angas? Agparayat ang kadagiti karuba! Hello? Sino da ito eh? Ni Emily da ito'y Ray. Agawid kayo kuman. Ni mamam. Ha? Apa ni mama? Di ka kumamakmaklaat. Natayan ni mamam. Anya? Pangasim, Emily. Ibabawin timbangam. Saan pera try ni mama? Natayan. Atapon da cardiac arrest team patay na. Sana puno na ita! Mama! Pagawalan na ko ba? At siyak pinatigan na kita mo. Jacqueline, pag-arap ako ka kaya mapagtang mo.
Ipatpatig ko na mama. Ray, makipagladingit kami. Agyaman na, Emily. Impakada kiti asawam ti asidag ko kan ka. Tadala kayat ko nga ibaga. Kanayon nga minasaggaan ni mamam ti panagawid yo. Kanayon mat amapaay. Kailiw na kayon amakita. Nga makumikum kayo kanu iti trabaho yo. Iso atunggal mailiw ti inamkan ka. Payaban na kami iti anak ta. Kat ti anak ta ti pangipapasan na iti iliw na kada kayo. Agyaman na kin ka, Emily. Italaksit tinaramit ko kin ka. Nagbaling galagta na saya at itinak. Anayag tayo ti akong daway. Gagkid daw iti pambakawan kin ka. Linipat kon ti amin, Ray. Isabaybay amon ti napalabas. Siya kabaila nalamanan ti konsensya kita. Kapoy tinapasamag iti inag. Natay, asyak man na nakatin na sa kapayapin mo say. Mama. Ipatpatag ko na Mama. Pagawanan na ko, Mama. Nasakit ti mapukawan iti patpatag iti biyag nang runa no adda di mo pinatgan akid daw na sakbay apimusay. Ngam no pay kasta, masapol nga klunan tayo dayta taamin tayo, agturong kan ni patay. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag ti tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tayo pa ni Ma'am Arlene Siano, ni Sir Rinaldo Manipon, kastamatan ka ni Ma'am Roda M. Ramos, ka ni Ma'am Risa Tugas. Intay nga ro dandanggan ti episode 262. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan, si Kamat Gayam. Ni, adamat ka duam. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, Auntie. Si ka, adda Gayam ang nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala, sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanin, Auntie. Nakababayin mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy kaanak ka kanyak, Hil. Iso akayat ko matitumulong. Iso apang nga asiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, Auntie. Awan anyaman na. Nataar to'y nobyo, kaanakan. Saan mo't, Auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi.
Mangtad kayo manan? Siyempre, kasta ti kinapatagyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagan kada kayo, Auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak. Ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon ditulong dayjay nga antay manak ko. Kaslaan ta kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Ita lang nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sabagay matkit di Sapay la kumangarod takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla itala makitak day jeng antim Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawin. Nisumulagaya ma. Agsuplipay nga tayo abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Jak ilibak. Kursunada ngarod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan dito balay. Payaban kay to tayam amo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman ak balasang ka. Ne, Auntie Marie, na kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. O, atoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga rod, auntie. Ay. Makaamukan nga agluto. Tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak. Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho nihil amanugang yu manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngamsapay ko makasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran iti, ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apangisarkan kinihil no kayat na, manang. Ay kasaritam tuman nga rod ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apangisarkan kankwana. Anya ka nunging trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marie kan kalakay? Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput ana imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat nasaya at nga rod da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay? Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kanto nga agtrabaho. Taninanang tunti mga waawir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan? Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam kid iti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, auntie? Wanhil. Apay, di mo kayat? Saan man, auntie? Kayat ko. Ano san na nga imanehuan? Tanayunak to ada agos ti swaldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta,
Ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit anak kadulin nga aramatan minto, auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ti agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam Auntie Marie ti imanihuak bakit? Anya? Kunaklakid din no sabali a pamilya. Ay ka nasaya tano kasta. Tani anti a mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Marie. Manmano ti amo akas kan kuha na. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya tay may kayo anti. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asina day tangay, kaanakan. Mamuan yun to no madamdama anti. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tanano mo akla ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie, kabsat. Nice meeting you. Kasta amat, Marie. Maragsa ka na kamagamamukan ka. Sabay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Marie. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Marie, bakit? Nagasat dadwa, tagpadadaan nagagit. Sa bagay matkid niya, ay bumaknang dantula kid di, tagpadadaan nagagayt. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Barang sa bagay, dakkel ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasamak. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen, palasang ko. Wow, congrats nga rod Kat agkasar kayo nga rodan tata. Uwan ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Urayak no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, no di na pa'y kayat. Ay, apay pa'y lang itantan na. Sayang taal daw. Kastamat nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tabangan no ibabawi natin panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Iso pasaray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan na mo't siguro ti overtime di asawa man niya. Wana nanang, sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya. Saan ka di ngay mimay ni Antim diti balayo, balasang ko? Saan matata? Man-mano ngamin nga agtext kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangin iji balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tayo takan ko na. Agam ko na asa na matatao iji balayda. Anya? Manipod inaklunak. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak nga agkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay talaga ama kumikum da. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyan da ka nung agaw-awid ka ni Auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akasla na unang ti pampanunutam. Apay, ada ka di problema? Awan. Uweng. Awan. Manon nga aldaw akasta ka.
Tunggal agriing kay tagsapa kan sakbay a maturog ka. Nakaunon nagtipang panunutam. Kwa? Banog ko lang siguro, daytoy. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo magkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kayo. Awatam daytoy. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldom. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. ang mga no sa bali ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan na. Kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak tamare. Juan, tada na patag nga bagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Payakas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayata. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sanit. Panawan ka dito yun nung sangit. Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige. Bye, friend. Asino dyan mawagan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta papanan mi. Papanan nyo ngay. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang taapu ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan pain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awan ang date pain. Traidor dang agpadpada. Tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to kasarita. Saan na dito pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkakita. Apa yan? Traidor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uweng, anyan tayo tangay bagbasa. Di ka nagindidiyan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw kan. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uweng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimadakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Auntie Marie. Mabutang ang mapukawan iti trabaho. Iso at inungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramitam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy nga nako, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na niyan ti Marie, Weng. Aging ka kadiita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasulisog ka.
Sapay ko matay kanak iti gundaway kong agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid kamat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ang maulit ni napasamak. Santo na pulos. Kat agyamanak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Basol ka kat pinakawanda ka, panagnagkam ti panagbalbali mo, babaan ti panangliklik mo kadagiti sana may parbeng nga aramid. Ala papagayam, di tamanan ti nagibusan ti sabalimanan apakasaritaan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless manan iti Tonggal Maysa. Biyag. Di tao. Hello everyone! Naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan nga istorya, wano pakasaritaan, ti sagot mi ita kada kayo. Ngam sakbay na, kablaon te pa da Letty Miles, Arlene Gotgot, Florenda Gaspar, Caneleo Gonzales. Intay nga ro dandanggan ti episode 202. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Mangan kan, Ma'am Joy. Nagluto akiti paboritom ataraon. Mangan kan awan. Dual dawon adi ka nang nangan. Ha? Imbagak madkan ka nga awan mading aramid ko. Sikat ti adda mading aramid na. Kunak akanan nyo nga uray na ata. Ngam imbelan nyo madya ulas ko. Ay na, agkakanat manan ti ibagbaga, Ma'am Joy. Pangaasim ka di patib kerem ti pakinakam mo. Di ka agpaabak iti anyaman na pagdaldalanam ita, ma'am. 1 + 1 = 2. Ay na. Ngam, aduda matamap mapanijay. No ar-arigan, saan pa'y analuto di natin ngam imbalanan. Datataulan ti aso, ma'am. Mabitlaang dito'y kalaang Inakitaan no asino day jay. 3, 4. Ada ti kapsat ko, Nana Nadja? Adda barok. Ala, sumrek kayo Agyaman kami Anya tinluto mamasida nana. Mabisin kami kat. Ay, mushroom nga da paryana. Sa sinagpawak iti natuno abangos, balasang ko. Di ka nagluto iti karne? Adda tay na bati nga duboy dagsapa, Phoebe. Ingkaman nga ron nagkaota mabisinak nana. Sige, mabitla ang balasang ko. Ayan ni Manang Joy. Adday jay silid na barok. Manual dawin asan arumrumwar iti silid na. Agid ibdalatan. Kung saan pa yun amang mangan. Anya? Apa ngay? Manipod na tayo ti asawa na. Kasjay mo ti jar na. Anya? Sige, takasaritak man. Nala, mapan kanita yan na andi. Tainak man mangan, mabisinak. Nasaya atak nga asawa. Awan nagkurangakan ka. Ngam api ang mabisinak matlat ta. Manang Joy, agkakanat mo ti bagbagamon. No one is an island. Nobody's perfect. Don't close your eyes. Understand? Oy, Manang! Apay? Paglalawak ti bagbagam. Apa yan? Parwaram day ta babae. Kunak aday item ti bistidak. Ngam 2,000 ti utang ko. 2,000 laan. Ay. Jacket ti kastadyar mo, Manang Aklo naman ti ipapatay day di bayaw. Natingaro din. Awan ti maramidan tayo. Saanan ang maisubliti na palabas, Manang? Oy, di kagsasaor Tauray tulang
Mangag ko amin, ultimo uyak ti kuton. Imay kami, taumay kami umutang iti kwartam. Naibusan kami kay. 1,000 tiintad ko kan ka. Ngaman niya tinaramid mo. Inggatang mo iti bado ti babaim. Ay, saan man atilay bagbagam manang. Ayan tay wallet mo ya. Ay, grabe. Grabe tinamayam iti sapatos ngayon regalo kan ka. Kapit-pitak, ultimo lapayang mo. Ayan nga tatipita ka ni manang aya. Sa pulag man. Ay, ilak ko pa'y tiri daw to'y silid ni manang. Kita amin abag na. Amangan numabisinan ni Ma'am Joy. Inak ituloy apakanan balasang ko. Ay na, bye-bye ang pailaang nana. Ang damot na asawa ka mga sikasukan ko na. Ha, Kunamot nga dadya ka na ijay. Pinakan siguro ti asawak. Kaduan nakpala dito yung agkape. Tapno da kasarsaritak nana. Di mo disturbon dagiti agkabsat nga agsarita. Kat, ada na alam akwarta ni Manang Joy? Ada, ng basit. Manaktak ngamin day dya bagat na dya. Kanayaw na sumrag iti silid ni Manang Joy. Kat, anyang aro di planong. Agnayod tayo dito balay ni Manang. Pumanaw tayo, hindi pagababangan tayo. O sige, sikat ti makaamuan di. Kat, kasanon nga ti katulong ni Ipag. Papanawa kong day jay. Ta sigurado nga agbalin akong trabida day jay iti amin aganwat ta ditoy. Sige, nasaysaya at pay andi. Tapno nawayata yung agunggunay dito yung nagtibalay na. Nasaya at matay may kayo anday. Damagak kumano niya ti aramidan nyo ka ni Ma'am Joy. No ipan nyo dya ospital, wanuan niya. Di mon pa kariribukan day ta nana. Da kami, ti makamoy ti day ta. Ha? Ken sigurado may sardengan ti sweldom. Takas di moten tinagbanagan ti kapsat ko. Napukaw na moten ti limbong ti panunot na. Iso panagkunak. Ura gawid kan sa? ha. Angam kasanon ngay ni Ma'am Joy. Asino ti mga sikasukan ko na barok. Da kami na. Anya? Agnaid kami dito balay ti kapsat ko. Tapno maasikaso mi anay bag. Ken tapno mabantayan mi. Andi. Iso pasensya na ah. Saan ka pa papanawan? Ngam, bakit ka? Kasapula mo tinaan anay nga ina na. Ulitak ah. Da kami ti mga sikaso iti kapsat ko. Wan? Ay, kat sige, ano kastati ko na yo, barok. Dakdakkel ti karbangam ang mga sikasukan ni Ma'am Joy. Takabsat mo kat nga rod. Angam, ipaagas yu kumaadagos ta manon nga aldaw sa bali ti Jarna. Patsak nga agimbag pa'y ni Ma'am. Tabo nga la siguro tinakaro ala dingit na dayjay. Gapo iti ipupusayan day di sir nga asawa na. Akin alahas ka dagitaan di. Ni Manang Joy. Nangalaam ngay. EJ drawer ti kabinet na. Ay, amang ano nakita na. Nakita na. Agam di na matla mo. Tato may tayab ti panunot na. Sumanaumanan iti silid ng agmaymaysa. Makapuyat mo't ni Manang mo. Sana maturog. Agpatpat na gasumana o. Huwag nga rada. Agam bayam. Yakar kong to ijay suli asilid. Tadayo iti silid ta. Tapmuray sumana o. Kahit saan tamangag. Alaman nga rod. Kat pinakan mon. Tipayan na. No, daitid mo kanin na. Sikat imang pakan. Parang kayat na. No, sikat imang tad. Ay, masadutak. Sikan ata kabsat mo. Mangantulat tanga ruda no mabisin. Tatang, kaya't mo ti ado makmakan. Ngam awan mo ti karga di nagdakkel arif da Auntie Joy. Kasta ya. Sige tayo nak makachindayin itong nadamdam anak ko, wen? Anya ti kayat mo agatangag. Ado ti kayat ko akanan tatang. Wala. Ilista mga ro ti kayat mo. Tagatangag amin, wen? Adun sa ti kwarta matatang. Wana. Inted ni Auntie Majoy. Aywan, agsangsangit ni Auntie Itay. Idi kwan, nagkatawa. Baybayam. Takas ti kayat ng aramidan. Iso adi mo pakibyangan. Di ka sumsumrag iti silid na. Ang mga nudangran na ka. Ha? Ay, sige tatang. Gatanga mo aminan. Tamas makalaka ka, madam. Di ka madanagan, madam. Quality dagiti lako ka appliances.
Slightly lang. Okay. Urayon ta ka nga rod, madam. Bye-bye. Andi, nairwarami na nakagawaan ti kabsat mo mabalin na may lako. Wen, ila ko ta dagiti daddo mga appliances dito eh. Tasaan mo't maus-usar dagi jay. Pati ti TV, ilako ta? Wen, saan tayo mo't nga agbuy-buya iti TV. Manipod adda cellphone tayo. Malaki din. Ila ko tan. Sige nga, Rod. Nairwar mo tan dagiti daddo maadadak kalakotson. Wen tanakatambak la Jessiled. Iso nga ilako takit din. Tatang, anyat araramay din nyo. Agkalkalkal kayo mat iti cabinet ni Auntie Joy. Wen, dabir-biro kak. Manipod imay tayo dito'y balay da Auntie. Tay talagkalkalkal ter aramidan nyo ko ni Nanang. Apay, anyat sapsapulon nyo, tatang. Basta, napatag-abanag. Ken, akin pulseras kan relo tinsuot yo. Ay, pang babae matday tatang. Ken na dapay kwintas yun. Intad ni Antim Ajoy dagitoy. Ha? Pang babae dagita? Ito jukit di ka ni Nanang. Ilakok matla dagitoy. Ngam usarak pay. Tapno mapadasak mo ti agsuot itinginginan nga alahas na nakaw. Ha? Ala, isimpam dagiti na erwar iti kabinet. Tama panak iji bangir asilid, wen? Ado ti kabinet ijay kahit. Inak kitaan, no adda ijay ti sapsapulan. Andi, adda nakita ka adwa arelo. Nginginaan arelo dagito eh. Ni. Huwag nagpaso Kan, adda pa'y sing-sing ang nagpupuskol. Ay na, 24 karat dagito eh. Ay, yag mo, tayo dulin ko. Ha? Alam mo tami nun. Siyak ngay mo, ikanak mo't Di ka madanagan, tayo malakok. Pagbingayan ta, ti mapaglakwa. Sige, ngam di naksasauran na, Andi. Ay ngam, kasano ni Manang Joy? Saan ta ka din nga ipaagas? Sana yun. Kasdayanan. Agimbag tulat ta. Kasano ang maarami tati kayat tangay dito'y balay na. Noon na imbaganan. Ay, wanan niya. Iso agundawayan tati panagbala na. Ilako ta amin apakairanudan dito'y balay na. Dayjay mo't ababae mo't. Puro skinny ti pantalon na. Nangisit nga skinny. Nalaing mo't kit di ngagsala. Kan nalaing nga kusila. Auntie, nagtimplak iti gatas yo, oh. Antoy. Naimas? Wen, Auntie. Di kay mo't ngamin mangmangan itiin na po eh. Agsakit kayo, ano di kay mangan. Iso nga gatas kayo. Ken, kaytoy. Ada ginatang ni tatang itay at tinapay. Yag mo. Natamnay, ngam naimas. Naapgat. Ala, madlaw na bisinan kayo, Auntie. Kayat yo pay? Sige, kayat yo ka ditiin na pay. Tinapay kan tinapay laang. Ha? Gatas kan gatas laang. Ay, nabit lang rin tayalaan kayo. Nakakaasi kayo. Awan mananda tatang kananang dito ibalay, Auntie. Isa, siya kung timang digos kada kayo. Tani, nagbangsit kayo. Saan kayo nagsuksukat? Ay, buyatan kayo, Ay, makakilitimat. Namalpas kayo nagdigos. Agtoothbrush kayo, Wen. Nukuna damay sa laang talaam, may sa. Awan urban nila gatat tao. Rabiin. Adeta. Alpasan na nadigos kayo, Auntie. Antoy titol niya. Ala, intayon ni Jessilidyo, taagbado kayo, Auntie. Kumusta nga tan ni Ma'am Joy? Impaagas mo't lang at kabsat na. Ay, sapay ko matagimbag pa'y ni Ma'am Joy. Nakasingsingput kanyak dayjay nga amok. Ang naabak ti panunot na. Gapoy ti ipapatayan ti asawa na. Ay, Diyos ko, di mo kumabaybayan ni Ma'am Joy. Inisimitan niya man napakaisagmakan na. Tarabayam kumaakanayo na po. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam kan ni Ma'am Joy. Iso tinang papaagas kanyak idi ja ospital.
Kat di na pinabayadan dagiti utang ko kan kuana. Iso adi mo ko mabaybayan na po. Ta nakasingsingpot ni Ma'am Joy. Ay, hinaktuman gayam sa rungkaran inton bigat. Manang Joy, pirmaam dagito yung papeles, Juan. Ha? Para iti pagpaagas mo dito yung papeles, tapno agimbag ka, Manang. Diyak mo dahi ta. Ano di mo kaya tagpirma, agtamar ka langan, Juan. Yag mo tidakulap mo. Manjak! Tara! Timahay mo tan. Manang Joy! Di ka pumanaw! Manang! Pag naagaw, naging kaiji balay da Ma'am Joy. Asidig mo't, exercise kumatan Isupay ngamin ti pagpletek. Ni Ma'am Joy dayjay agtaray-taray mo't. Ano kasta? Saan nga yung paagas ti kabsat na? Ay, adaytan. Ma'am Joy! Ma'am! Oh my God! Darasam, takam kamatin datan dagiti kabusur. Oh my God! Darasam! Ay na, di nakuyudan na, ma'am! Ay na, ay... Darasam kiti, umayan dagiti kabusur. Dagitatan! Agtaray-taray! Ay na, di nakulitan. Awan, sumuro takad ka, basta di ka agtaray. Mabanugak, ma'am! Papananta, bakit? Tangay nagpailita matlangan. Mapantag pakita iti doktor. Agam sakbay na. Mapantapay iti ahensya mabalin ang makatulong kada tamam. Tawan mo't kwartak. Agpatulong ta. Bareng adda libre a pagpaagasam. Nala, umay kan Ma'am Joy wan. Agibin ta. Di nakpampanawan awan. Mano amin tinaglakwan ta iti alahas, Andy? Nasurok nga iti tausan, bakit? Nekat nawadwad mo ta na. Pangigatangan tangay. Gumatang ta iti motorsiklo ta. Sige, sikati makam mo tapno da service ta lakay. Uray di ta nagbaligi anang papirma kan kuana kadagiti ilako ta kumaasa ni kuana pay. Agraman ti balay. Hanggang at least, ada na ilako ta akagawaan. Ken dagiti alas ni Manang Joy. Papananyo kat agtudtudo tatang. In kami makipyas tayo di kabang ibang nga ilian ako. Agbati ka dito ibalay, Wen? Agtudtudo mat. Agmotor kayong agbiyahe. Wen, expert dito amam nga agmotoran ako. Agkimkimat pay. Awan kadwak dito balay. Tasaan mo tin ang nagawawid ni Auntie Joy. Mabiit kami laeng. Agsubli kami matla dagos. Ikuyog na ka kuma, hanggang awan mo't kapotem. Nagpigsa titudo kan kimat. Agsardintan sapay, Andy. Sanain, dandanitan. Partakak pa'y kiti tagpataray, tapno makadanon ta dagos. Awanan dananang kintatang ko. Nana Nadia. Nakimatda. Kabayatan ti pa nagbiyahe da. Ay, awan nga roon, Barok. Makipagladingita ka. Kasano akpay itan? Awanan kadwak diti balay. Tapi nanawan da kung dagiti dadaggal ko. Dala, di ka nagladingit. Ada kami akaduam ka ni Antim Ajoy. Ha? Ayan nga tan yan, Tik Ajoy. Ada ijay pagagasan, Barok. Ha? Nakasaritak ti doktor na. Kat mabalin ka nun ayawid iti mabiit. Taada ka nun nagnaan ti agas at tinumtumar na. Agim imbagan ni Antim. Agyaman ak nga rod, Nana Nadia. Naimbagan ka na talaga, Auntie Joy? Nonoy. Kat agyamanakan ka, Nana Nadia. Kapoy ti pa ng tulong mo kanya. Nawan anyaman na, ma'am. Maasyanak ngamin ka. Di nakamot ngamin impaagas, idi day di kamsat mo. Auntie Joy, awanan dagiti dadakkel ko. Iswa, dito'y kuman balay mo ti pagnadak. Talaga mat, Nonoy. Awan mang papanokan ka dito'y. Kan oray si ka, Nana Nadia. Di na kami kumapampanawan. Ay, talaga, jak pumanaw. Idi pa ila kumaan, jak kayat ti pumanaw.
Nga uray saan da kaswelduan. Ngam pinapanaw nakmat day di andi akabsat mo, ma'am. Ala, saan na ba, Nana? Taag kakabalay tayon iti agnanayon. Kat si Kanonoy, siyak itan ti agbalin nga inam. Kat pagadalang ka, aging ga makaturpos ka iti kolehiyo. No kayat mo ti maadaan iti kwarta, agtrabaho ka. Kat sana dahi tamanggun kundawa iti pada matao ti aramida. Gapo tawan nagtultuloy adakas nga aramid. Bueno, gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y darama tayo. Biyang. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina, kada kayo. Amen.